Proses upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah dimulai di Teheran pada Sabtu 4 Juli 2026. Jenazah Ali Khamenei baru dimakamkan setelah 4 bulan dinyatakan wafat pada 28 Februari 2026 sejak serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat. Selain Ayatollah Ali Khamenei, terdapat beberapa anggota keluarganya yang turut menjadi korban tewas dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel, yakni putrinya, menantu, dan cucu perempuannya. Prosesi pemakaman baru dilakukan karena berkaitan dengan situasi keamanan di tengah konflik bersenjata. Setelah kondisi dinilai lebih kondusif, Iran menggelar rangkaian upacara pemakaman nasional yang berlangsung selama beberapa hari. Jenazah Ali Khamenei tetap dirawat dengan penuh hormat sesuai dengan ketentuan agama. The hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here. Rute prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei berlangsung selama sepekan dan mencakup beberapa kota suci di Iran serta Irak sebelum akhirnya dimakamkan. Rangkaian prosesi penghormatan terakhir dimulai dari Teheran, kemudian dilanjutkan ke beberapa kota suci seperti Qom, Najaf, dan Karbala sebelum berakhir di Mashhad. Dalam upacara pemakaman yang diselenggarakan, pemimpin dan pejabat tinggi dari berbagai negara hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, terdapat 3 orang putranya yang hadir dan terlihat mengiringi salat jenazah di Teheran. Di sisi lain putranya yaitu Mojtaba Khamenei
yang merupakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, tak terlihat dalam prosesi pemakaman ayahnya. Ketidakhadirannya memicu spekulasi publik karena ia juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam serangan yang menewaskan ayahnya. Terlihat momen warga Iran menangis selama rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei mencerminkan duka mendalam. Duka tidak hanya menyelimuti warga Iran, tetapi juga para elit politik Iran, presiden, ketua parlemen, menteri luar negeri, serta jajaran jenderal militer terlihat berdoa dan menangis di hadapan jenazah Ali Khamenei saat memberikan penghormatan terakhir di Teheran. اعتراف دوست و دشمنم هست اون عزت طلبی اون که ایشون همواره ایران و ایرانی رو عزیز میخواستن، سربلند میخواستن، با ابهت و با صلابت میخواستن و این عزت طلبی هم به اصطلاح همراه بود با حکمت، حکیمانه بود در حقیقت و مصلحت جویانه که از همینجا اون سه اصل حاکم بر سیاست خارجی ما به حال شکل گرفت با تدبیر ایشون عزت، حکمت و مصلحت. آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون تحکیم بکنه و اونا در مقابل آمریکا بتونن بایستن. رهبر عزیز ما در مقابل تمام قدرت ها با قدرت ایستاد و از استقلال و آزادی کشورمون و مسلمان ها دفاع کرد و این یک چیز استثنایی در کل دنیا. Duta Besar RI untuk Iran, Rolian Shah Sumirat, juga menghadiri upacara penghormatan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu 4 Juli 2026. Rolian Shah hadir bersama sejumlah WNI yang berada di Iran. Rombongan Rolian Shah tampak memakai kemeja hitam. Terlihat di luar area gedung sejumlah warga Iran mengibarkan bendera Iran dan bendera berwarna merah.